warra sanfuusisu amma kana sirriin warra waajib warra wanni warra koofiyaa kana sirriin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله الله يتساكى بروجرام نكنوناለን إن شاء الله እንግዶቻችን ወደዚህ ቀርበዋል ኢንሻአላህ እንግዶቻችንን በክብር እንቀበላቸዋለን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ጀራኒ ኢንሻአላህ በትግስት ቀርበዋል እንቀበላለን ኢንሻአላህ። ندور موت ندور جمال انت لا قاسي Sudah aku jelasin datang. Sini ramah kata apa? Betul. Betul beres tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kono waan garaan keenya hawwe waan qalbiin teenya dharraate rifannoota dura rifannee qalbiin nu cabde rabbiin nu qurcee rahmata nu godhe.
عليكم ورحمة الله. قدرتوا؟ يلا الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكنتنا مدران جل كبامني هنغنا من سنة بوتمي تاوف ايغوت تجرني نمي جايباتين غلاجرا أنا كم أرجع جرتن كن ورا ميدياتي ورا ميديا بي على كيسافي بي كيساف بي على تيفي بي كيسرة ميديا وان هدوء في ميديا وان قبضة الدنيا حتى ميديا شيعة ميديا شيعة إيران الرأي في تسكية سجرا ميديا وان العين جرا ميديا وان الدنيا توجو العين اسكية سجرا الجزيرة ركبوا إثيوبيا في أكسوم دوحر سينس جرا دبين دبي قرآناتي فرقة في إلالشي غرغرة هولي بك قرآنا كانت فرقة عنكبو وليقلة بك كانت نمو وليه بتا يوكم أرقا جرتان أما في سقنتان نيقلمني الحمد لله. طيب صور أكاو اللي سيبته. أنا بعد الدنيا وندا قودو كمان تريبا. إيه؟ إيه الدنيا ونداتو والبر. سلابي سكنت الدنيا تيمي. هندي كمالي. والكيس. على بال جرا كان يجرو. على بال الدنيا. يجرو كدولة غرغرة. إيه سلابا كرغرة. إيه دولة غرغرة تو كم. على با. إيه؟ دولة غرغرة تو كم على بال سلا. إيه سكنت الدنيا دي. hordoftoota kabajamoo keenya ammaa fi ammaaf sagantaan hin eegalle inshaallah yeroo sagantaan tartiiba deebi'ee eegalee booda irratti inshaallah laayivii hamma danda'ameen asirraa isinii dabarsina bakka jirtanirraa du'aa'ii ummata waliin bahe kan akka rabbi nagahaan adda galchu rakkoon tokko akka mudanne du'aa'iin dagatinaa ulfaadhaa galatoomaa warri qaamaan as hanqattanii qalbiin as hin jirrellee akkuma rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam jedhan yoo khayriin tokko yookiin wanni gaariin rabbi jaalatu tokko iddoo tokko dalagame
namni qaamaan achi jiru yoo qalbiin hin feene akka nama achi hin jirreetti herreegama jedhan. Namni qaamaan achi hin jirre yoo haalli isaa mijatuu dhabee bakka san irraa hafe qalbii qofaan dheebotuu fi haafa'uun isaa akka nama achi jiruutti isaa katabama jedha rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam. Kun sagantaa warri ardiitii fi sagantaa warri samiillee jaalatu, sagantaa ilma namaatii fi malaa'ikaa gurguddaaf jaalatamoo san biratti ulfeeffamu. Guyyaa akka sagantaa kanaa iddoo kana nutu ijaan hin agarre malee malaa'ikonnis ni dhufu. Sababni isaa malaa'ikota rabbiin sayyaahiina warra ardii keessa deemee waan gaggaarii qur'aana rabbii dhikrii godhamu kana kan hordofutu jira. insha Allah warri qaamaan asitti argamu rabbi haala isin mijeessinis akka nama qalbiin waan as jirtaniif rabbiin akkasumatti isin herreegaa ulfaadha insha Allah. hanga sagantaan eegalee bakka isaatiin bahutti insha Allah hanga sanittuun eegaa. Wassalaamu alaikum.